Ahee, namukela ka beka masita Xitsonga analyst. Janele. Ay, of course namthetha ikhala la ibele manga the president. Loyi nga ta King Link of course. Na Dr. Stole man. Ya ku ri tiri busy man, kha ti yisa na hala na hala. Ya. Yeah, so ka previous video mga mshona hey ay sikusuka man Dr. Stole of course ay karhi busy kha beef ana bele manga the president ay kha kombisa no the matter of course va kha on music and stuff like that from the matter the beef kha kombisa of course ku pfarwini va J John and stuff like that mga mshona if I'm gonna see one of that video ta vekela a link on top comment. Of course ku ve na a delay because hey ani swona ku ti le welaneni and mina ni swi rhandza ngopfu mi kuma ku ti kha ti respondana sana hayi mani vona ku ti respondana ni ku ti ku yini hi kota ku nyika analysis ya kahle ma swona ku yi nga weli sayiti rin'we ntsena na Dr. Stole kha responda swi va kahle ma yi vona mhaka leyi. Yeah, so ka siku of course ra ti 6 ta January so hi sungule hi vona Benny Mayengani se a sungula ku responda manjheni se ti kota ku kwapa na vhele so hi fike hi vona Benny president Afrika-Dzonga ku Mangovo for life. As we can see, so obviously he was referring to Dr. Stole. As we can see, of course, Mangovo for life, you need to understand the similar of course, Mangovo, the background. Of course, before Dr. Stole, Mangovo, Magadiwa, Zonda, Benny Mayengani, Zonda, Doma, and stuff like that. Of course, the competition one, fake account in this account, however, account I fake, I fake account ya Benny Mayengani na yona, okay. As you can see, the same account if I come a live video, mga ma ihleketa live video of course le Benny president aka tshama endla yi kona kwala ka account le so of course this post aku post Benny Mayengani lero hamba alo post yin'we a ta hi khe hi xitoko it's Benny Mayengani. As you can see mga ma hi tiva live le this one vutisana mi nga chavi and stuff like that. So loko fika hi click the same account a kota ku swi vona ku is the real thing. There, yeah, and then from there if it va isukini man because if you tle vona Benny president Afrika-Dzonga ku futhi ni rincela wa Mangovo va ni zonda la ku duma va Mangovo of course swi huma ka risimu leri ra yena that continue a tsala ku na stage xa maplanga so kuna stage xi nga ku trending very xa maplanga kona so obviously guys it's a beef beef leswi hi tirhisaka swona we know why stage ya maplanga as we can see stage xa Dr. Stole xi va xi ndise sweswo ku kani loko se beef yi ri kona beef man hi to swi yini loko ha kuma ti ya ntsanana even then vuya Dr. Stole yi responda to Benny Mayengani yi fike kombise ku sweswi ni lava ku xava stage xo endliwa hi ice cream. Loko mina ni vheta ni swona ku hayi sukile ya magaza yi sukile mpela ya ni nga tlhela ni va ni impressed with Dr. Stole loko va se yi kumeke se yi kha yi tiyimela hi yoxe yi ri karhi yi lwa battle leswi yoxe swi kahle swinene swi kahle vhele ka Master T loko munhu a va ni leswa kahle a vula swi kahle Dr. Stole ku va lomu khamilwa va mi khamilwa hi n'wina xi n'wina ya swi kahle swinene. Then from there Benny Mayengani wrote another post a hi pfuleni so he wrote kahle ni huma la ka Ngove ni ri se tihomu ti ya rima ka Mkhulu. Okay, kahle ni huma la ka Ngove ka Ngove of course le ka hosi Ngove a ni Mahlasela a ri ka Ngove swi kahle swilo leswi veke swi languta kahle Mahlasela a ri le ka Ngove le so swi loko hi ndlela yin'wana i hetini Mahlasela ka Ngove se wa homa manjheni i ya kwini i ya rima le ka Mkhulu ku lwa Dr. Stole ka Mkhulu ku lwa Dr. Stole. Okay, la u ta hakela Mangovo hi mina ni nga khoma gaza hoko ya ku ta tlela tihuku stage xa thyaka as you ni vheta ni swona ku a swi yi personal loko zi sungula Benny Mayengani swi va personal ku kuma na at least laha hinkwavo va swi vona ku beef yi te xinjhani Dr. Stole leyi a nga sungula Benny Mayengani na loko hi khe hi langutisaka this
mhaka leyi nga ku humeleleni sweswiwa se hi Ben Mayengani i ri ku ta tlela tihuku obvious is basically trying to was basically trying to say ku xiteji lexa Dr Sithole xi nge he koti ku va xi tirha swa ku xi to ze xi rhosa xi ri ndhawu yin'we ku hi yena leswi a vulaka swona Ben Mayengani ku ta ze ku tlela tihuku so xi nge he vi that functional xi ta tshama xi ri ngopfu xi ri ndhawu yin'we okay so ni nga swi twisisi kahle ku post leyi ya kwini ya Ben Mayengani mara a ni kha ni ti vona na the big fans such as Tovi loyi before Ben Mayengani a tsala leswi a nga swi tsala a nga fika tsala ku tanihi manager ya Mayengani ni faka terms and conditions ya leswaku a ha cini ka stage xa Mangovo so I was like na swi twisa ku swi ya kwini man hikuva ni very the big fans mi kuma ku va close na Ben Mayengani va va kha swi twisa ku ni teka hina stuff like that if va rhama Mangovo a va susi Daddy a nga ta hi riyela mungameli okay discipline ya laveka u ta za a ba nghoma nje hi khasongo a ku wo ni pfalela mali hi maseve so a yi twisa ka mhaka tuku ya kwini kwalano however yi ve yi confirm ka hi Ben Mayengani because after post leya tuma swona tiawara leyiwa yi ve yi va 5 hours afterwards yi ve hi to 2 hours afterwards I'm sorry for that no hi fika hi hlaya hi fika hi vona Ben Mayengani of course a fika tsala ku se loko no byela ti-promoters ku ri a na ha cinile a hokweni ya madzedze mi ta ku Ben Mayengani i pfalela vanhu a handle ni ri futhi a na ha cina a henhla ka pilot va lo ni sungula as you can see so before Ben Mayengani hi personal loko yena swi lava careful loko i sungula man as you can see so ku hi Ben Mayengani tani swi mi swi kombisa ku leri a nga ha cina henhla ka pilot loko pilot of course hi leyi pilot ani pilot ku lwa xilo lexi wa planga lero a henhla ri tlhandlekiwa ku swilo swo hambanahambana such as the cement such as switina so Ben Mayengani ri stage xa Dr Sithole it's more like a pilot ku fana xi xexo as you can see which means it's too low like maybe kumbexani a swo pfuna ngopfu nchumu ku hi Ben Mayengani as you can see kwalano so a se ku le ku tekeni manjeni ku le ku tekeni ku hi statement xa Ben Mayengani ra a nga ha cini ka stage xa Dr Sithole so ku ndleka ni master basically means ku swi fana swi humelela ku between Ben Mayengani and Mr Post is trying to say ku loko ze ku va ku ri na stage xa Dr Sithole Ben Mayengani a nga ha perform ka ndhawu yaleyo ma yi vona mhaka kulu a se yi fika koma njeni loko ze ku na stage xa Dr Sithole Ben Mayengani a nga ha perform a nga ha swi lava ku perform laha ku nga na stage xa Dr Sithole so yona i mhaka yin'wana na yona unless if Dr Sithole yi titshembini ku stage xa ha ta hariwa at this point loko a yo un'wana a yi ta kombela ku rivaleriwa a ridza I don't know man then from there he wrote a tlhavekela na video ta hi kha hi vekele ka background hi wrote mahlesela ma susa vuthu se swi endla 16 years ni kha ni karhata so ni tsandze Mangovo se i tiforoko ta khale that's what they wrote as you can see kwalano then from here he also wrote this post ni fela sweswi as you can see ku kombisa of course performance and stuff like that ku rhandziwa in other ways ku hi Ben Mayengani meaning ku Dr Sithole yi n'wi zondela ku va of course a kha rhandziwa Ben Mayengani na kha endla na performance ta powerful as you can see kwalano loko se hi suka kwalano then from there Dr Sithole wrote this post se hi ri la yini o ka yi nga dyangi mukapu na as you can see loko hi fika hi pfuna kwalano ku so ku na ti-individuals timbirhi so ku na munhu wo karhi a nga ku vutiseni ka Ben Mayengani ku i ri la yena as you can see kwalano then loko se hi fika hi ke hi hlaya hi continue na Dr Sithole wrote of course a ri la ka ku kombisa ku i Dr Sithole i ri a ku tsemangi mina lembe miyela o bula ka ku tseme wena as you can see so obviously clearly guys ko a beef to swi yini beef a hi dzikiseni sweswiwa kwalano then from here Ben Mayengani wrote another post where he wrote hi nghena ka 16 years since 2011 a kha a rilela ku niwa as you can see kwalano that's what Ben Mayengani wrote kwalano ku sho ku Dr Sithole khale kha yi rilela ku Ben Mayengani fika ever since 2011 as you can see kwalano a ko hi khale of course ku na the beef leti na Dr Sithole and stuff like that so leswi mhaka of course yi nga tshamisa sweswi ti kombi na ku na hi Dr Sithole yi le ku mpfhumpfeni strong ma yi tirhi hi yena Ben Mayengani so ma yi tirhi hi yena like a yi na mhaka naswona hambi swa ngo a nge hi cini ka stage xa yona so hayi hi ta kha hi vona leswaku beef yi ta yi kha yi continuisa yi fambisa ku yini for now hi leswi beef yi nga yimisa swo sweswo kwalano hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe lemse mi ngo famba 0 ka fast lane a
kwini na? Akulaphi dlayiwa